Orang media no belakang hambai, engkai uila sana ni musuhan engkai sana ni sikang, ang tini haste ni ngai bubagra uila no borok khulumo, jeng bahut din klayai nasi kui tongka je group vision ung tongmani no, je group vision ung tongmani no hamda mano hinui, salaimang no tini sujurang ka, prai 6 hete 7 mas ngui tongka. Abni bagai jeng tini bajdo mangka jeng press meet khayani manangka tamo bukru ni group vision himale tini hanai Mars mas ni 25 tarik mohor para kami tini bubagrani program kotama khaymani abruno fokus khaya tam khaya tini tibramotani tini sar komal koloi botam khaya abro proman phunugui dika serai khalayoi group vision tam khai phunung mani abang sanai je abro mor parawa phaiga sini da Sanjit Kishnopur block committee ni bo president bo phaiga gari khungni khungtam khlai phaiga apur kai kok phaija saya jonte osuk phaibro kai tini tam sa komal kolai sar osuk district working president block ni Kishnopur block ni working president botongo apur kai tam khaya tini president Kishnopur ni presiden kui femena kai kuno saya যখন তে অসুখ হাইপুর কাই তামখা বুবুই ভেগা Kishnopur গাড়ি হাজার হিসাব কুই ভেগা অসুখ নি বড়ল হিনই তিনি সার কমল কলাই হিনো হংকাই তিনি যে Kishnopur ব্লক নি প্রেসিডেন্ট তিনি দা Sanjit কে বটি প্রমোট হেরা বটি নি তামু আর Sanjit নি বড়ল খাই হাইয়া আবার অসুখ নি বড়ল খাই হাজার হিসাব কুই ভেগা হিনি সেবা অজগানি হিমিনো রুক খাই গ্রুপ ভিজন চেঙ্গুই ফাইও bini kok khnawuino tini komal koloi ni kok khnawuino tini komal koloi boni kok khnawuino tini Telemura district political district ni president Ranjit Kumar Deborma oro mohake group vision sanamui tonika Kishnopur bo mohake group khaika bhika tini Sanjit ni dol osong ni dol hinkai phika ari pore Telemura bloga hapayuka tam khaika wal son ni bodol Ranjit Kumar ni bodol hinoi bo kaisa group sanam khiuka Bukro hete grup senam ka bo apro tebo kotor khalai grup senam ka 18 tarik Jun mas sordokor kori rangfol komiti holo tini block komiti bai ringjak tini sar tonoi all primary no tuyoi all monitoring all block YTF TWF klayoi ring mani apro tam khakya duski bisini ngoi ek gari buri rok thangka thangnani hinai ready ingjak tam khakya kaisa dukan dong duski bazar ni dukan waisari woi district president Ranjit Kumar Deborma waisari woi kwai thaija baisari woi o jaga o je rangfol komiti holo purno kirpani mukhang kai norok jotono meeting gota tong cancel khai meeting ni basai phai hinso sabna sa TWF president Telemura ni usara ni Deborma na sairo aro thangka o komiti holo thangni nu khang kai tamkha ini purno kirpa belai boyesko sakrako tini purno kirpano nungmani baino meeting cancel khai fika tamni bagai district president mo haike group vision khai o group vision sobaya group vision sobaya kai sobai di hinoi jeng bare bar khlai meeting ring lai khabano meeting ring lai bani tamkha meeting ring lai fer 29 tani mas ni 29 tarikh meeting ring lai fer bo oting cancel khai kya tini ayango tini sar bijoy rangkholero thangai wal soni against ti thangsigo wal sono party ni suspend khai redi thanai 26 tarikh tani mas ni 26 tarikh wal sono party ni suspend khai redi hin sayuka o jaga o Ranjit Kumar Deborma ni je bini logio tongnai YTF ni Pathanlal Jomatia bo mohaino khaidong Pathanlal Jomatia hangka bini YTF ni bo saisung chi bubagra bai baksang hui dongsu asal khlai bo himot bari jagi sam khaidonga abni bagai nung tibra motha khaidong ka hangkai jotono hansa chingna nangnai tamni bagai pat snamba athani abni bagai no chini district president no jeng kaham hamia salayoi o thansa khlaijan hini salai bare bar ringmani bo phaya abni bagai jeng tini press meet ma khakya abni bagai bubagra na sikinu chini khorang khnadi jeng je omo naimani nino jaga bo thangka jeng omni tui nung jengno 3 mas nai je bubagra 3 mas nai je angni nongni bubagra ni bo sada jeng bisas khai dongmani mo thigungan hin tongmani se
tebu si ulta samung khaye komiti rok khawa group bijan sanamui ora dujon ora tinjon klai group sanamui mo bol khonani dol mo osungni dol mo sonjit ni dol mo wal soni dol mo utom telemura bolok working president utom ni dol hinoi group bijan khayi to ni rekha abuni bagai sojongnya abuni bagai YouTube ni bising ti sarai boba granoba koyo ang khulumo jodino o group bijan sabaya hangkai Ranjit Kumar Deburma je district ni presiden Ranjit Kumar Deburma nung duski awaro khamada ganang hangkai kapaidi tibra motha na juddo nang laisinai district presiden Ranjit Kumar Deburma jodino duski bazar duski hatio kakai yatek sabai jangnai asungani ko Amoroti bisa semua orang ini jadi game cik besar. Jakarta selesa mana orang kalau orang group bisnis sebenarnya boleh lupa kan? Abo sung je sino group bijan sebenarnya ni bagai ini sarci tono sabo thangmani bising kagos konto rika sung mono tui sung sol khairi di nei borok naiya sol khanya digi thasi thangya salja sol khanya ni nei borok khaikya aprus khayo chini sar sonachoron rangsa kathang sar chitto sar komol koloi bijoy rangkhol sar borok khayi chini oduski komiti hla asuk laikya asuk kurutam kok salang কমল কলাই আফরতাম কক সালাং বকুনো যুক্তি নি কক ছায়া খেলা হবে নিশো তামু খেলা হবে তীব্রমঠাতে খেলা হবে চ্যালেঞ্জ ব চ্যালেঞ্জ কক সাও তীব্রমঠা চ্যালেঞ্জ নং বিজেপি বাজে চ্যালেঞ্জ তীব্রমঠা চ্যালেঞ্জ বকুনো বরক সওয়াল খাইনি বাগৈ কক থাইজে ছায়া উল্টা সিটে ব ফুল সাইকেল থাঙ্গো যে জায়গা ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট রঞ্জিত কুমার দেববর্মা বামুই সিট নিশো আবনি বাগৈ তিনি রঞ্জিত কুমার ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট ক্ষমতা বাড়ি হই তিনি অজগাওয়া সারাটা জায়গা বাবা হেকে গ্রুপ বিজন সানাপ তনি পাইকারও কোন সময় যে মিয়ানে কাইসা ভিডিও না সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল মানে যে 29 খ্রিস্টাব্দ ব্লক কমিটি নে ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট অশোক দেববর্মা ব্লক কমিটি YTF মেম্বার ওলেন্দ্র বর্মা বড় নিয়ম হবে যে পরসা কন্ট্রাক্টর একটা সামনে বক্সে জামানে যে বিন আবার অন্য কিছু সাধারণ ফেলিয়ার হবে যেহেতু কৃষ্ণ গুণগান হবে আবো তো সাসুক মায়া ফানো যে স্রাং চাটিনি বিসিং তুইছি जों আবো মেডেন বিসিং কই নুংমানিবা অ নুংমানি ম जों কোনো চেংরা হাইংজা গিয়া ম কুবুইনো বাস্তব অসুক অবহাই হাইবো দং আগিরগ বনি বাগৈ গিলা ক কাসাইবো দং ओंखाय आनि बोखाव जे आं वान सुकमानि ओंखाय ब कुबुइनो अबहाय कै सानग्रा हनै आं आसा खायो आनि सिनिम ओंखाय तेलमरा ब्लक पॉलिटिकल नि सेक्रेटारि Ranjit Deburma an bumukai yang hingkai sini Telemura blok ni members ini Sar Bijoy hingkai yang hingkai Telemura blok ni presiden ini Sar Tonai